abantwana benkosi enkulu yakithi ekhaya kaNazaretha. Inkonzo yesabatha semini sibephathelwa uMongameli Mathenjwa wasithatha indlela yenkosi Mbusisi. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe yinhle wabangcwele. Masuk ke sana, amin. Amin. Baba, Nkosi yamakhosi, ngiyabonga noma ngingazi ukuthi indaba engaka nenje ibonga kanjani. Kodwa ngeke ngizwe abadala bethi nabo bayabonga nami ngisho lokho phambi kwakho babe kusho ukuthi uma iguqe lapha uyayihlele kubongeni. Amen. Ngiyacela ke Nkosi baba wami ongithandayo nyaziwezulu. Uwangiphe wena Nkosi yamakhosi okuthandayo. Ongakuthandi sheme nguyeke ngoba umuntu uma emlapha suke ethunywe nguwe sheme. Abesekhohlwa kodwa yilokho asuke ethunyiwe. Ngiyacela Nkosi ukuthi ungiphe ongangami ngimncane shembe uvele. Akulalekanga kahle ngasebusuku. Ngiyaqala nokuma phambi kwakho Nkosi yesabatha uyayungithume baba. Usendlini busuthumela intambo yakho ukuthi ngisize namhla. Ngijule kakhulu ngoba uphambi kwami. Ayayithi amaphoyisa akusebo ungakwenza uzokhuluma phambili ngigibele eveni noma ungazilutho. Nami ngigibele nje shembe kule nqola kodwa akukho engikwazi ngicela kuwe shembe ungiphe ongangami. Abantu abadala unganginiki khona shembe lokhuluma yibo abadala ngoba khona. Cela nomngangami uzongenza shembe ngikhule. Amen. Silapha abantwana benkosi siyabonga. Esihlalweni esihle sasezulwini. Namhla lesihleba sisodwa siyabonga umkhulu weyiboshwa. Ngoba sibona uvala umhlangano wasuyaphumula. Entweni bisibhlungu isiphethe kabi ukuthi lokhu kuhamba konke kwasesizulwini baba kutholwe nguwe. Sibonile usuka kulomuzi yanathi eKhenani ngesikhulu isivilini. Waphinda Nkosi wabuya nathi la. Siyasizwe ke Nkosi mahle uthi ubaba sengathi ngaphumula. Ngoba konke lokuhamba nokungcwele kuthwele umsindo wodwa. Namhla siyabonga Nkosi yesabatha ngoba sibonile wafana umhlangano wasuyaphumula. Amen. Lokho ngithi kwisibuso esikhulu uma sibona Nkosi ngoba siyathanda sifisa ukuhlala nawe.
masibona ukhandleka kangaka siyayibuza ukuthi hawu uShembe ufuna lephi izulu ngoba yena ngwasesizulwini. Ingoma yethu ya 89 cishe ivesi lobalodwa ucela incwadi ngizosheshe ngibaleke kaJakobe silapha 17 uJakobe Jakobe 3 ivesi ya 5 uzoqhubeka nangizosho mase ngithi yima angena umuntu omuhle kahle eseBhayibhelini kodwa uJakobe nje ku3 nawe uzomncenga nje sibambisane uzima kakhulu kimi njoba ngilapha uNkulunkulu ngeqhatheni indawo enzima engesabayo ingoma yethu ka89 hlala nathi Nkosi yethu
5 uqale khona lapho mfowethu ungisize namehlo bese ngijuluka silekelela mfowethu. Kunjalo ulimi luyisithwana kepha luyasincoma kakhulu. Bheka umlilwana uyavuthisa izinkuni ezingaka. Ulimi lumlilo izwe lobubi lunjalo ulimi esithweni zethu luyangcolisa umzimba wonke luyavuthisa ibanga lonke lohamba kwethu luvuthiswa yilona igehena. Yabo bantwana benkosi uthe uNkulunkulu wethu unyazi lezulu. Njengoba ngibonga nje bantwana benkosi ngibonga umhlangano uNkulunkulu asiphe wona ibonga inkosi. Ngibonge labantu bakulelizwe abashumayeli bakithi kulelizwe lapha esilungwini nabakhokheli into elizile ukuthi libe khona phambi kaNkulunkulu. Selokunahlala lapha ngoDisemba babefika nikanye noNkulunkulu lokho nje likwenzile sengathi lezi ibusiso uNkulunkulu asifisele zona. Ngibona kulonyaka nahamba ngolunye unyawo sengathi manibuyele emathempelini waphetheko nifike nithole konke nifuna ubashumayeli nabakhokheli. Ngoba uthe uNkulunkulu akatshela umuntu ukuthi uhlezi kodwa nabuya niyazi amathempeli selokuna wagcina ngoDisemba kodwa lihlezi lapha uNkulunkulu. Lithi lobe ithempeli wena ukhula ngeke siye ndawo uNkulunkulu wethu nawe lokho nje likwenzile lisenze sangabantu belizwe ayibonge inkosi. uNkulunkulu akakusiyeke ukuthethiswa njalo likhombisa ukuthi nibadala uyasithanda abantwana benkosi uNkulunkulu lesiphambi kwakhe. Usiphe ibusiso phezu kwentaba eyingcwele esiphuma kuyo. Usiphe ibusiso wathi akafuni ushembe ukuthi kube khona ozophuma lapha engaphethe lutho. Ukithi kuphela abantwana benkosi ukuthi inhliziyo yakho wena imi kanjani. Lokho kusho ngesikhathi uNkulunkulu asisho ngakho usuke inhliziyo yakho uyivule kanjani. Sifundile incwadi kaJakobe 3 uthi ukuhamba kwethu sesembethele kubo sinje kodwa asibasobhulile. Ukho konke nje siyikho bantwana benkosi ulimi lusingcolisa okwehlula. Uthi umuntu usehamba ibanga elide sethi ngafika ekhaya kodwa ulimi lona ebengaliqoqile lwakhe hayi ulimi lomuntu. Umuntu ungcoliswa ngolapho ulimi olukuye. uNkulunkulu uyasithanda abantwana benkosi usisele ibusiso wathi akafuni ukuthi umuntu phezu kwentaba ehle engaphethe lutho. Wacela uNkulunkulu ngayo yonke indlela ukithi bantwana benkosi njengoba sigcwele lapha nje isizwe ezinhle njengoba ngibabonga abagcotshwa bethu isizwe ezinhle njengoba ngigcwele phambi kaNkulunkulu ukuthi mawuya lapha uNkulunkulu uboyazi into oyikhuluma lapha. Njengoba uzomemeza umfakele sekuyithuba kuyiwa kuNkulunkulu akuyiwa lapha namacala. Nikhona libadleni. Akulokho noma icala kungabe ngakanani uhambe ulisho umkhokheli wakho ekhaya. Kanjalo nomshumeli wakho ekhaya uqede khona lapha kuyiwa lapha ukuthi uyobika kubaba uthola icala abantu bafuna ukushela bafaka imiyeko manje abhule. Umuntu yenze lento engasindakho akayixoxelanga lo muntu mncane akayixoxelanga abazali bakhe akaxoxele umuntu yonke leyo uNkulunkulu yamkhathaza sothi sibona uNkulunkulu sefudumele phakathi kwethu. Ngoba kuze phansi umthambo lapho uNkulunkulu epheshana nawe abanye badala sebemphikisa sebejwayele ukuthi baba uyakubuza. uNkulunkulu lo bantwana benkosi mawufika etafuleni ufika ukuthi baba ngicela sana uyacela baba kuphela ingxoxo ngayiswa uNkulunkulu. Nikhona Nazareth. Ngoba sizoyisola thina uma singampa sobhila uNkulunkulu sikhona sikhale kakhulu ngesikhathi sothimo sathi besikude useseze uNkulunkulu saseduze nentsha nabasha sokusiqoqa simkade uma siqhubeka ngenqubo endala uma uyabheka sesiyibuyisile into lesiyenza uthimweni. Angasizoba ngibona ngedwa yini lokhu nje esikwenza uthimweni sesibuyisile lapha uNkulunkulu siphezulu kwakho lokhu kuba siye neindaba ezinkulu kangaka esiyoyiqaqa lapha sithi uNkulunkulu ngathini agcina uma bebuyele endlini nikisa abantu ababili
shumathina abavangeli kasingene ekhulumeni lokusebenziswa ngokuna simolisa inkosi yakhuluma indaba lapha ngabiki impulpit wathi baba nina abavangeli umsebenzi enginika ukugeza inyama bayaza lezo lakithi mina ngifaka nje indabeni nawe futhi bamba phambili ngafrazi angahlala inkundla yikale bomvu ukuthi wena mshumayeli bombokeli ubize umfundisi uyomhlase enkundleni umnike angazange aphiwe yona esizwini uzomthetha ngani umfundisi bomhlase enkundleni lapha afike ubaba lapha umfundisi nase sijambo yomngenisa yomusa abantwana namhlanje umfundisi awubelekele lo mfundisi kade umhlase enkundleni wena wenza into engeziwe ngokubuza indaba lapha ekhaya abashumayeli phela lapho nje mina nje bayazi laba bangakithi mina bathi bongibizi mawuhlabile kunenyama kuphela uma nje ukhuluma sorry ngami mfelithi kuyeza ngokuyi washo show la uyihlalele wena nendaba zakho ngoba wazeli indaba lapha uyakhuzwa awuzwa sekukhuzwe awuzwa uyezwa nje sekukhuzwe awuzwa kukhuzwana nami nawe indaba labeka istop igcina umshumayeli noma abindaka nami ushumala bizo umakhelwane bakhe ayiqede leyo ndaba ungangayilethi kini kumvangeli nikhona eNazaretha ngoba masisene indaba sekulomuntu emlahle ngeqala lapho sonke ngohluleka kuqala sezokhuluma ngalomuntu ukuthi wenza ukuthi ngamlahla ngeqala angisele lokho lapha mina angikhulumi ke mokhathi umfundisi wamfaka enkundleni iqala lakho ngakini nikhona eNazaretha sisezulwini baqale Nkosi uNkulunkulu uthanda sizokwakhiwa ukuthi asipheze uNkulunkulu ukuthi sizishuphele thina kangaka lento siyibukile uThixo lenkosazana kuthe kusuka abelungu aselethakamu ubaba engabasanikelisa waqale nyanga nezulu sihlezi kukuhle lathi abelungu babefika bathi shebe yilo isebenzayo kangaka sathola uhlukumezeke kangaka yilo isebenza ubusuku nemini ubaba wakhombathi nabo abantu sakala sakhuzwa khona emhlabeni ukuthi asiyekeni ukuya nayo yonke into uNkulunkulu ngoba uzokhathala bese belungu bethu akahlale phansi aphumule bese sikhala futhi masithiwa singingeni lapha ngaphakathi kanti thina sicabanga ikhona into ebona ukufika inkosana lapha ngithi isabathi iphele noma bathathu ifika kimi ithi cela ipeni angiyiniki ipeni ngokunganaki ibhala ithi masindi incwadi la ibhalayo ithi seniyakhiya ngesopeni ithi kanti ubhalana ulingapheli sekona into leshela ngencwadi athi nayi ibhalela ukuyonikela ithi ukunikela khona ngiyonikela ithi nayi bakunikela ngencwadi la uba bafundi incwadi la kanti sejelelwe wena ngokukhona la hamba unebucela etafuleni futhi ngicela yonke into ebeka ihamba nokucela wayithatha lokumazi lomntwana kaNkulunkulu wathi ngiyabonga babengazi wayishiya khona ngale emgqweni kaDoti athi bhala uNkulunkulu la kanti uzokwenzana hamba etafuleni uNkulunkulu azaphendulana nawe lokuthi babaphendulana esitafuleni kuyicala lokho bafika belungu ngayimisi nangesu labajayini saqala manje amanzi wawabusela ubaba saqala amanzi ubaba busisigubhu sibe sile kuthiwa busisele lonke umhlangano ubaba busiza ibhodlela lokuvesela bese kuthiwa busisele lonke abantu abakhona ngoba sebethelwe ukuyekela shendi uzokhathala uzolimala usebenza kakhulu sifuna lokho futhi manje ngeke lapha ngaphakathi ngiyayiphumuze umvangeli lo wakithi uNqobo ngakithi lo ekhaya noma ngenza le egcekeni ngithi masidala ngithi uNqobo akabesawa akegule nje kumhlanga nami ake ngimemeze impahla zabalahlekile uphila kakhulu mase kufika ubaba nawe ngiyithuba ngimemeze impahla zabalahlekile akwethu phila besikile ngibona ukuthi isihlobo uzogula hayi ila ngelodwa nje mfowethu ngithi nabo balahlekile izicathulo nezikhwama mase ngiyake lapha ngaphakathi ubaba wayelalisa ngikhuluma ngomhlangano esisuka kuwo ubaba uyalalisa amakhosazana yakhidayo eyazolalisa inkosi mina ke ngizobika lokho ukuthi baba ukudla sekulungile ngaphakathi abashumayeli bangithumela lokho siyashitupe nje ukuthi ubaba amaqede ebusisa ingane sigcome sihlale sizobika lokho kunaphela okwama kuyona inkingi ngoba umhlanga mawenziwa lokho ke umhlanga usuvaliwe ngokuhlala inkomo zempela ngafika isimanga lapha ngaphakathi angasi baba umdluli nje ukusitshela sazi noma uyaholwa manje noma uyaholwa mina ngabona isimanga
uma ngena lapha ngaphakathi wathi babecela ukubusa kukhuluma ngonyakazi wesizulu banazayo amen ukuthi asiphathele kahle siphathele thina nikhona nanazarethu amen wathi baba yotha mina ngase ngiguqe stage senyanga esizulu ngalokho ngiguqe lapho kanti baba sedlulile kwestage sesekwenyizwe lokho kuyazi yangitshela lengane inkosazana abona suma abantu abaningi bethi bhum bayakhona ngapha ngase ngiba ngokugcina bengokuqala nalokho ngithi baba uyangibona ngekhamera lapha kade kuphume ngomina ngathi ngale basuguqa uyayiba basekho ungafike emntanami shone ngapha yathi shona ngapha esitezi esisha ngase ngilandela ngiyangakhona ngiyafica abangakanani abantu kuntambama babayibusingile yabuya imvula la ishaba basimama uma uthi uyimisa ingane enkosazane laphana ukhona nje abantu abalele phansi kwanabo umphembe kababa uyabona lo mphembe awazi abantu bazobika ntambama kade bahlala ngomhla ka1 esontweni yile zobikwa esuku manje kushene akuzolingana ngabantu abadala bekhuluma ngabo uma uthi sasiseyivimba ingane inyama iyonakala endlini abashimela bafuna ukuhamba abantu bahlezi etempini abahlile lana izulu sanethwa amanzi agijima kithi asathola abantu babo nami ngisenga lokhu special angibazi nalabo besengane kade ukuthi umhlangano wangena umuntu ayimisa ingane kasibaleka sibale ingane zilapha ngaphakathi angazi zafuzwa kanjani ayigijimi zindiza phezulu ukuthi ho kana kuncane ishule ingane kosani yoshona le ngathi nayi umuntu uyaliwa bathi ngeke behle namuhla abantu ngeke behle namuhla yema ngase ngicabanga ngisho sasingathi sizobala ukuthi angiye ngaphakathi ekitchen ngiqala nokuya lapha ekitchen ngafika ngabeleza ukuthi umntata bami ngizenga lutho uncane nje kwabantu abahlile la bethembeleni ayi zaphi ingane babona ukuthi kukhulu lokho esibalekela lapha yena kulabantu abahlezi lapha ya abayinqwa wakhulumisa umuntu omdala phakathi kangazi uma ukuthi bani ngamzethi hayibo hamba isize lo mvangelo oguqile okwakhe nyakusho uhlukile yasiphuma ke ngathi yathi yafika lapha yaphatha into engayazi ngase ngothi ingane ilento ezibalekela lapho ngoba zithi ziya ngaphakathi baba ziye ngasazi baba ukuthi ziyothi asimkhathaze uNkulunkulu wewe ngwe kanti siqondile ngempela ikube siqondile bantwana benkosi ukukhona lokwenzayo noma yini manje lesenzayo abantu bengahlala umhlangano uqala kuthi ngelanga lokugcina uNkulunkulu ufuna aphumule njengoba ngibonga yithi uNkulunkulu wenza esimangaliso sabona ephumula akakwazi ukubona abone lathanda ukubuka ngamehlo akhe ngoba phela uNkulunkulu akaboni lutho kanti kweziwa nje mawuseduze nomhlangano sizothina uNkulunkulu sevalelwa futhi ukuthi akasaphuma asikubasola abantu abagade uNkulunkulu ukuthi asibashayeze beqala into abayiqala kanti yithi esiqala inkinga alube uma isifusisa bantwana bahlele ezulu abekho abantu abafana nani emhlabeni bantwana bahlele ezulu ayibona inkosi ngoba nanikeziwe uNkulunkulu ayikho into engiyithanda njengomama bethu kakhulu abakhokheli ayikho into engiyithanda njengabo bomama abakhokheli kakhulu mina lingigade mina nje ngiyayinikela kini awazi ungeza ukuthi omama ngale banesixaxa sento banenqumunga yento noma idwala banalo bathule nje bashaya ngonyalo wabo babheke uNkulunkulu kuphela thina ngapha siphifana njengengomo lekhaselana baka ayekho nje singasi lapha nabo baba phambi ukuthi besaba laba befundisi kodwa uyazi ukuthi umfundisi othile unge ngihambe la egcekeni ngicine ngasahamba sengiphuma ngapha indaba oyithola lapha uthi uhamba umfundisi othile uyahamba ngala ngithile isibonelo esapho ngicike lapha siselele lapha abantwana baNkulunkulu sasibonga abantu ukuthi noma uyahamba ngesothi sokhishwa lona akayele bekhaya uGrandfriend ukhuluma into ekhuluma lapha egcekeni lona akuyele bekhaya nithola phi lezi ndabeni
ake nisebeleleni thina ifuna umsebenzi nakaso nihlangana lapha endabeni akanasiphola bahambayo nina nabahlalayo nina ningalo nje nikahile futhi ukuthi singagcobeka nina nizothini lamanzi enwabilisayo uma sufakele igazi ngifakile uma nawe sebeshongena kuzo kuthola ukuhlala kahle ngoba nakuwe kuyesu uzogcona uzofike lapha uzofika uthini sahlalisa kabi kangaka abadala ebandleni sezinto ezingazange sayibona yenziwa abaphambi kwethu sesiboneni manje uma umfundisi bona wena umshayeli umvangeli uhlala ngesimo esodwa athi sengihamba sebukiwa sengihamba sengiyokwenza inkonzo phambili ngeke ngisalokho umfundisi ubalekela umvangeli umvangeli ubalekela umshumayeli sasa senze singazange sakubona ngamehlo abadala bekwenza senzani manje abantu abadala sebehlezi ngesimo esodwa ngoba manje lesabathina wenze njani angeke uzofika kulokhu kugcotshwa cishe kwesikhathi awabenanga wake yona lento oyifunayo ikhona into oyifuna yakhulunywe nyanga isulu yathi lapha kuleli bandla yathi yona mina kangigcobi muntu yathi abantu lapha umuntu usale egcotshiwe yathi mina nisuke sengenzela ukumveza lo muntu ukuthi ungumshumayeli noma umkhokheli kodwa usuke egcotshiwe yathi akekho umuntu owagcotshwa yina phambi izandla yathi akekho umuntu owagcotshwa yini kuleli bandla yathi bonke labo bagcotshwe bazaba benje manje safuna thina kangaka manje sizaphushana nabanye abantu ukuthi suka wena mhlale mina ufuna ukuhlala nani yini ufuna ukuhlala nawe uzoyenza wena xa ihlula nabantu abadala uzofuna wenzeni wena into ehlula umkhokheli ubona ukuthi asenamazinyo uye bakhokheli ngengithanda noma ngasela amazinyo ngicela abantu sifundise lokhu kethu abasayifaki ikhafu niyayibona lento inhle kabi lento efakwa ngomasagana ngomabhoda abancane thina yezwa bomama ukwaje kulezi inkonzo zenu ukuthi nisifundise lo makoti bethu selekelele siyafundisa nathi kubi kabi ukuhlangana nomuntu umazi umakoti lo wakithi eNazaretha asikho isikhafu emahlobo kanti lento inhle kabi umuntu uthi uqathwa eyokhishela ibizo ebenika isikhafu uyambona usuhlangana ngamahlombe manje khona abasibopha babopha nje bangifakela umgeqo nje kuhle bakuje angasidozwana manje asibophe kanje isikhafu sikhulu lesikhafu singafani namahlombe abe muhle lo muntu osesithe ngqila ngathi uzodonzwa ngaso ngangasi umuntu ongasifaka isikhafu umuntu ocela umene sacela ukugana lo mntalo otshole khona kanye nasikhafu amahlombe uma usunikile isikhafu sishiyela ekhaya uqalani manje ufuna ukubona futhi ngoba phela sizokubona ngoba isikhafu asifakile umuntu wazothi umlobokazi ngoba bonakala isikhafu ngeke uthiphe umuntu nemoto noma ingadinga nawe phakathi ngeke ikubulala nikhona eNazaretha lapha njengoba inkosi eyesabatha ithi entabeni asibuye nezibusiso kusho uNkulunkulu ethi asehle akafisi umuntu ukuba aphume ngaphethe uma kusekhaya kithi ukhona nawo umlamo omdala ukhona lapha ukhuluma indodakazi yakhe sike sabe lesikhathi esiphambili sababuthimo sabe saba nokungezwani uyazi abantu babeganeka futhi thina sigalo kakhulu kuba khona umfazi nje uyawuthanda ukuthi kwesikhathi niphambane naye ase ngiphambana nami nomkami saze safikisana lapha othingweni uyalwazi ukuthi ngathi mvange ngizosuka ekhaya ngimuntu osifana nokuphikwa naye kuzokhala mina ngiwenzani babushona sazama lento uyilungisa ngoback door kanti sigcine siqale ngokucabana lento sizovela manje thina sesikuyadliwa ukudla kuyaphakwa kuhle bese kuthi ingane kwezakhe ingane hayi la nkosikazi omncane ithi ibonele ingane lapha edokodweni la khona lapha nje basibuya phezulu emhlanganweni ithi le ngane baba nawe mama ngibone isalukazi esidala lesalukazi angisasi sisibophe isikhafu lapha sathi lesalukazi mntanami njengoba niphaka kangaka ukudla angidli mina lengane iphathe kabuhlungu inkosazana ikhona lapha izama ukubheka lokudla emlethile kusho ukuthi kungcolile yini lokuphakela isithelo esingcolile yini ibhekisise ingule ibhekisisa ukudla clean kodwa ugogo asho ligama kuphela siyathola bese begcina
besifikisa kimi lokukhuluma bese ngihamba uyasabe lezahleka lithina uqinisile gogo safele sayihlekela lithina zaza wabuyela emntombini nami ngayibhunga sahleka singazange sedlule eqaleni kahle uyabona ugogo ukuthi kanti kahle sonke isikhathi nikho nani maNazaretha ngikhuluma ngento esengiyithole njengoba sehla phezulu kwentaba mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu asingabuyi singaphethe lutho wena utholeni thola ukukhuluma bakwazi lokho kubuyiwe nje manje mabili amasonto utholeni wena yini usuyibonile ngoba uNkulunkulu usibusisile kangaka waze wajika ngishimbule isilo sababala naso sasibusisa angazoni kukhona nobungekho nikhona maNazaretha kodwa ikhona into ebuhlungu bantwana benkosi kwathi lapha phezulu kwakhuluma lo muntu owesithathu lo wayikhona lizokukhumbuza ubani okwathi ngoqedwe ubaba kufanele eKenani kwasekukhuluma yena kwaqedwe kwasekukhuluma isilo khona into embi bantwana benkosi kakhulu lokho ngishilo mama bahamba phambili ngathi ngibona sekukhuluma isilo sasukuma ngapho hlangothini lwethu saphuma wema Nazaretha sisimbelani sisele sisimbele uNkulunkulu kungakanani uNkulunkulu eqoqa leyandlu eyihlanganisa ngoba wayiveleze kuyo eqoqa uNkulunkulu eyihlanganisa sase sifuna ukuhlakaza kube lula thina nikhona maNazaretha sasukuma thina singafanele sikhuluma isilo sasukuma bhulubhulu uyabona nje uma ijazi sheshe ubonakale uma kwasukuma ndazi baba u4 baphuma baphandle sathi qithi isilo ukuma manje ukukhuluma uyabona le nto masingathi isilo sibe sikhulume siphakathi kuyoba kubi ngendlela esimanga sisodwa lapha sekhaya sibuza isobho nikhona maNazaretha amen ngiyakuhlelela nje uma kucakuya ukuthi isilo samabandla sibuye lapha ekhaya kunene ngoba nje uNkulunkulu seqedile maNazaretha amen musukujaha wena ukuthi isilo ufuna sibe sizohlala nesitulo lapha sizokholwa lapha ufuna ukuthi sikhole senzeni zingake inkomo masingahlala lapha sakhido kodwa isilo ongathi kuphela uJuly zingake inkomo ezingaphela uyikhiphile wena ngoba isilo singabe singezwe ihlazo lapho sihlaba inkomo sibe sizwisa ungaphela uJuly isilo sinenkomo ezingu-8 nendodini ufuna umlilo wena ukuthi uzela uthi isilo sithi baba asimbizi ngoNkulunkulu usuthi uphindisela lokho ngoba uNkulunkulu akadiniwe uyayazi lento ayenzayo yena ukuthi lendlwila nje kanjani isihlanhlatha wayilanda ushebo ayikona sesifuna uqala phansi singasakuqheka kufuthi yini senze thina sifuna ukuoverpower ngoba siyambona uNkulunkulu hlezi yini sifuna ukuyidunga lento ngoba uma isilo saphefumula kwabani kukhuni kuyoqala phansi kwasihlawule futhi kabusha lokho kwenziwe enyazini akwazi ukubona isilo kwasihlala ukungena sizokhathi inkonzo la ekhaya lesikhuluma into ezibuhlungu zodwa kodwa sihlale sibekezele ngiyilanga sasikhulumisa imqhelele sifike khona la ekhaya yehla akayekho watshela umntu nobani wabothi ufaka ingoyi ibamba yahlala phezu kwayo sasimbona lapha sikhuluma sithi nayiniko bani inyamazana kababa kodwa sidina silonga yilokho ngoba uze kuNkulunkulu wenzani wena manje uNkulunkulu wathi ibumba lento ihlanganisa wasukuma wona indoda ufuna ukuthi aphendule isilo sizohlalisa abantu masike saphendula sathi shebela abantu abahloniphi awuzubuyela ubaba futhi ogakeni lwethu silibanga thina sibuka uhlaleleni usizani wena uhlaleleni usizani wena wezisola wedwa zihlobo zethu awubheke uNkulunkulu ukhulume izwi bantwana benkosi uNkulunkulu lesiphambi kwakhe akasoli sangoma futhi izwi lakhe akabuya liphinde ukhulume izwi esemabhida ngithi inhlaka zonke beyiphelele khona imbume lapha khona amakhosi ukhona baba bethu abefundisi sikhona nebandla lonke wakhuluma into elulu uNkulunkulu wathi ngoba umbona njengoba ngivele esibili nje mina ngibona ukuthi akuyiwe kuyokucela intethelelo ushaka ngoba wakhuluma izwi elisimanga wathi ngeke lizwi libuse uyazizwe ngababa lasala lapha emabhida
ngoba senze izwi kaShembe libe lula kangaka kanti ngoba abazobe befike noma bayoqhamuka enkosini esindaka abantu abazolizwa izwi kaShembe leselenziwa izwi labasela lapha eMabhida akekho waphinde wayihlupha ngalo ukuthi lelizwi baba kondutheni kuphela siqale kwethu nje eceleni leli sisho shembizwi ilona esithanda ukuliyeka phansi siqalela intombi kangaka ngoba ngeke seshulo izikolo ezu20 mangathi baba kusasa nje singayithatha izikolo ezu20 siphikelele lapho kusho khona isilo singayizwa ngemini singalala sila ekhaya yenziwe lento ngoba ivele sizwe lisho uNkulunkulu amen izokhulula thini insila yethu kodwa yona into singayinakile le singakuphela basithukane nje kwethu lona afike lona kahambe lo uthabayeka abantu zosala wenzeni uma bafuna abantu bathi uNkulunkulu umgidi abantu ozoyishaya ingoma nendweba bonke lesigubhu uzophinga nawethu laphomisho baphezulu indweba ngapha amanikili emvunulo ngapha la wembethe uzokwenza konke nje ofuna umuntu ufaka intombi kumbani bonke abantu abasondela kuwe ubikho isonto lezophela makuyangena nje inkonzo uchukula isonto lezophela uthula wazi ucabangani ameve ukubane nje uhlaba abanye abantu awufuna umuntu yini inkinga yakho uzophendwa hayi inkosi uhlaleleni Lo uhlezi namakhosi ayisihlanu ungowesihlanu baphethe bonke bahlezi lapho ngeke kwenze lutho la betafuleni akukho ngokuqala nje betafuleni kwenze uyayibona into ezisivukela ko manje ukuthi izinto esazona thina uyayibona lezi ikhundla esihlezi kuzo sihleze ikhundleni ezayihlezi abantu ababengamthandi Shembe awubheke ngakini wena ukuthi lapho agcotshwa khona njengoba uhlupheka ngala nje abazali bakhe abaphambili babemthanda uShembe babangani noShembe Uwana namshukisho abantu bekhosa uNkulunkulu sokufikela kwamanje siduka khona uma isinika inkonzo sikhuluma lezinto ezihluka yena Ufika kuNkulunkulu esala khona namshuthi ungcono ngihlale yedwa kunalabo bantu manje ngikhathele yibo Ngiyabona lokho nomabona mina awazwalala Ngisho wena lele ukubuka ulalelele esontweni Sekuye inkonzo manje ngiyakhuluma khona abantu abandikhetha abalala Vuka ulalele Nikhona eManazareth Sihlele endaweni abantu abangamfuni uNkulunkulu Uma unana abadala nabaphambi kwami bekhuluma bathi ubaba mkhulu bathi ngesikhathi sakhe ePhakameni wabona isiboniso ekhona kodwa oNkulunkulu bayahamba nje behlezi lapho ngothoka ngeke lapha nje phesha kothukela kwesikhathi lephusha sithini ubamba imoto manje engqi lakho uphezulu noma ngutshela ukuthi ungayini nemfukufuku lapha ngoba ngeke usinde njoba sapha usazi sonke ukuthi phethwe yini ngoba sasibonile futhi usiphilisa sonke usukududula wena uloku uzukhuluma umthini sebonile ukuthi usanani kuye usuyibika futhi into eningi lokuthi uqala indoda yakho wena ubaliwe inkomo zimanye into kaNkulunkulu leyo njoba idila mina nje ngiphathwa ikhanda kuba ngani uNkulunkulu sonke siza kuye kwilile kaNkulunkulu babo baphathi benu mina phethwe ngihlale emafletini khona emafletini namjuka umuntu khona emafletini katane ehlanganeni yethu Aziyisi into ezima lapha nikhona eManazareth Ubaba mkhulu uthi kodala ubone phezulu emkhathini ehamba esho izwe lakhe wahlangana nawo baba bafundisa abadala awuqalisi ukukhasa baba mkhulu asiphile kusincane kangakanani kodwa wathi hamba wasekhona abantu wayesexabene nabo uthi ngibona abantu abaningi emkhathini
ngoba sekindaba ngayimba sabaguga ingubo ehamba befuna indlela uthi wamkhulu namanje la dabami niselapha nina na bathi lokubasukuma yedwa bathathithe wasethithela inkosi kunjani namhla asowaphela nomuntu othathithe inkosi namhla sebasasuka lapho nesiqalekiso njengoba uNkulunkulu ekasihlabela ingoma ikayisuke zobiqalekiso nje kodwa kuyabona iphela iqalekiso ngoba lokusikhishiwe la isonto siyayile ngabe siyayilungisa sinakile ngenamsebenzi walutho laba bantu bamshawe egoba omkhulu basebonakala ehlezi kanjena etafeni isolibovu lesinyembezi basebuza ngoba inkosi ubaba wamxoshiwe impatha bamehambile ihlangane nabantu abafundisa abadala niyabazi ehlanganela bethi besizwe baba omkhulu seshule kuleza khambisa isizwe lakho labo bantu babuye bakhululwa kwabi bazongena abantu katala bazobamba kwabi uyabona ukuthi uma uhambe emhlabeni noma abangezana ngeke uye phambili ngoba njengoba uhlezi isikhundla somunye ophambili kwakho mawulungiselela ngekwenza ungayihlalela hlala noNkulunkulu azanyana uNkulunkulu yini athi matheko hamba sengikhathele akuyena uNkulunkulu osho lokhu yilabo abantu nikhona emanazana amen baphinde bangena elangeni lamalanga ngingena libhungu laphameni njengoba uzwibongo zithi uhlanga kudlala nesabefundisi nje kwabe wona umdlalo lowo ilanga babenyakazisa phakathi komuzi ukuthi ngeke siphathwe uwe thina sikhona sibadala njengoba uzwibongo ngithi uhlanga kudlala nesabefundisi wawubi ugijisa uNkulunkulu phakathi komuzi kwakungabantu labo bashona bafa abazusimba nthini wena uthi phephile ngoba wakhishwa awuphephile one day kuyeza kuwe ngoba siyayilo kumele ngabe siyayilungisa uNkulunkulu uthe egospel ehlala phakathi kwakulungiswa konke olekukhona phakathi kwethu wathi mina ngithanda ukuphila impilo nje nami iphile impilo nje saliyeka khona lapho egospel izwa lishoyo uNkulunkulu namhlanje ukwenzela into mayazi namhla isimokomoko nje kuphela kumhlakhe ngongolo akhala bhekele lo yena wenzenja kuye naye bambiswa amasi nawe ulinde ukuthi umhlaba ngoze ukhale kuwe kuzibone ulinde uzobanjwa wena uzobona ukhuluma kahle ngakubambi mina wewe bafana hamba nami aningazi hlala nathi Nkosi uNkulunkulu phakathi komzi wakhe sizifika safika sigula sase sibona ukuthi sesingaba kwashebe kungcono simhluphe lento engibuza thina into esisileke ngayo kakhulu siyasivele sidume nomuntu oyedwa sithi uyabona ke usibanibani owacika kwabamkhulu umkhona akathethelele sisho umuntu oyedwa wayeyedwa lo muntu wayelefika lapho wakha khona le caucus babe baningi abavelanga wavela yena lesikhathi uthethelela yena uvuke bonke laba bantu bethasini nawe thina awunakusuka lesikhona siyabona sesizokusikhishwa njalo sishawa lapha kanti sifike abaphambili akugcinanga elangeni lamalanga uphinde sekuyinyanga izulu yakhuluma inkosi yathi bantwana benkosi ngabe sengihambile ngithe sengobaba batho baba buyele emhlabeni uyoqeda lamanga akhona inkosi yayinye umthungo osuka lapha uyophuma lapha phansi kwenze thina sifanele ukwenza lokho uNkulunkulu sifanele ukwenza lokho uNkulunkulu
kanti siyokwenza konkulunkulu bezebelo bangaka yakhetha khona mina inkosi yayidonsa isaphakathi kwethu yathi bantu abami ngabe sengihambile ubaba uthi angihlale uqeda lamanga seniwaqambile aphakathi kwenu sase sishayela kuyingaba la igceke akekho engashayiwe lapha eseshayiwe abantu sisithwe sithupha lady phambi kwethu ngeke iphele uma sazana sahlala phansi abuka phambili nikhona manazana laba bantu abenza lokho enkosini bangabaphi uyamazi oyedwa nowabili wayekho wangakholwa uzothi ukhona lapha nje uyagcotshwa ungene kulo uyabisha kubize ngoba wayekhona kuleya focus yenkosi washula ukuthi lokosazane isolo lokhu nawe usuzelwe usunamehlo namazinyo yakhala inkosi ezababaza yakhala yasabehlabela ezababaza inkosi yathi awungenze njena ababa namehlo kuyagcina ikhumula ibhluwe ithi ngubeni ukuthi njani bekithi ngabantu labantu zilwane laba bantu zilwane nabona abantu yakhumula ibhluwe awu bobo uNkulunkulu sikwenze nje asilungisi ngani lento ngoba laba bantu abezela ukasibasi kodwa sihleze ezikhundleni zabo uyabona uNkulunkulu akasesikhathi nathi sekhathela basana phambi kwakhe ngoba ukuba yonke lemisebenzi uthi nawe lo mangitete kuzokwenza khona lokho lokhu songoza kahle kodwa kube ngokuthi nalo uzokwenza ukuthi bakwenza konke bakuyeka kanjani siphilisa uNkulunkulu kwenyamazana yena lesithathu nikhona bangcwele akhona amaNazaretha ukuthi phela sihlale phansi siye kusonana sibuka ngamehlo ukuthi le nto konja mhlahlandla lamuntu esingenza ngabo sisigeze ngoba sihleze ezikhundleni zabo funa manje umqondo wami ucabanga ukuthi wagcotshwa nje ngakini uhleze esikhundleni sikabani ubani obe phambi kwakho washonaphi akhona amaNazaretha uhamba umkhokheli wonkubuza mphethi washo mfowethu ngaphazamisa uNkulunkulu uhamba umkhokheli umashezi lapha nje lapha egqumeni uthe umkhokheli umashezi ehambile kwabuya inkosikazi beyiphethe yasiqondana nokukhuluma nami ithi le nkosikazi ithi bona sibakashweni umkhokheli ebaningi abantu kufaliwe lesango kufaliwe amasango njengoba kufanele isizwini nje uthi amasanga akaphushwa umuntu libeka lo makhamba umgestu somuntu abuye amasanga ahlangana nabantu bathi ngqe uthi wasefela umuntu ofelile ngaphakathi ophethe ibhuku wayesethi bonke labantu abalapha phandle ithikithi esandleni likhona amaNazaretha uthi wathi lo ngaphakathi ithikithi esandleni uthi basebaphakamisa abantu amathikithi abanye abaningi bangawaphakamisa baphakamisa wona amathikithi la esonto bonke abantu amathikithi phezulu uthi lo mkhokheli ithikithi wangaliphakamisa nabanye wabalizwane ke lo mkhokheli wayehlampile wathi wakadlala idayisi ngendlela wayenza ngayo ngoba bahlala kelizwi izimemeze uphambili vele ukufaka isipika umkhokheli wagcina wasenzazomemeza okugcina wavele wasuka umkhokheli lapho waqonda inkosikazi lenye esinokwana wafuka ithikithi wathi lavulisa waphosa phakathi kwangena phakathi wabona isinokwane ngesenkosikazi siphethe ithikithi esingalinake isiphethe ukungcwela basibuka uma sengisuka ngemzini wakho umkhokheli lapha ingane zakhe zisihleke esontweni uma sengabe izingane ngiphe ngicela isabelo ngezinkonzo lento enibone ngomgcotshwa ihamba kanjani ngiyafika ithikithi lamkhokheli lana esihlabelweni kade umkhokheli wahamba sini kade wahamba ngale funeka ithikithi sonke njengoba silapha amathikithi abantu abangasekho endeni sahlezi emakhaya wanaleta ithikithi lomuntu ongasekho uma ushaya egcekeni liphumi ngesango ikhona amaNazaretha manje sonke masinaye emakhaya sopekula uzwathola amathikithi ogogo bethu abangasekho emhlabeni ahlezi emakhaya sonke awazi ukuthi into wenzale umnikazi wawile ngale ufuna ukugibela uthe ubaba isitimela sishaywa ufuna ukugibela esitimeleni ithikithi kanalo khuluma ngomuntu ohamba izolo funda incwadi kaJobe 17 verse 11 sengithanda ukuma lapho ngiyabona abangumisi nabaphethi washe sengizoyimela mina ngaze abantu baningi bese uNkulunkulu likhona amaNazaretha
Akona malathi endlini. Incwadi kaJobe. Job 17 verse 11. Imihla yami seyidlulile. Njengoba unenkani kangaka nje, kukhona isikhathi sizoshaya kuwe. Imihla yakho njengoba unenkani kangaka izodlula, izophela imihla yakho. Lo ibekelwe. Ukwethemba kwami kwaphukile. Nokwethemba kwakho kuzophela Mathendo. Nemicabango yenhliziyo yami. Njengoba ucabanga kabuhlungu kangaka Mathendo ungathintwa nje sonkeni kuzophela konke lokho. Baphendule ubusuku kube yimini. Kuwe Mathendo usazophendula ubusuku ufane nemini kuwe nje ungezwe kangaka nje. Ukukhanya kuseduze phambi komnyama. Qhubeka. Nakho Ithuna liyindlu yami. ubeka isithupha. Leyazi ukuthi siyaphi wasila. Sonke sihlezi nabahambi kodwa lapha siyakhona sophetha khona ukukholwa kwethu akabonakali. Kuzobonakala ngosuku lokugcina usuya ethuneni ukuthi ukukholwa ngempela. Abasele bazobona usuku lapho uzugqika lapha ethi namhluku ushe. Mina ekhaya ngezama kahle. Ilapho kufike bonakale khona ukukholwa lomuntu ubekholwa ngempela kwasahambeni. Manje sikwathi ke njengoba sihlezi abasahaba siyethuneni sonke. Ngendlalile umphethe wami emnyameni. Sisazofika ethuneni lakhe ebumnyameni. Sifike sendlala icasi phakathi ebumnyameni sendlalele wena sihlakaniphi. Njengoba ungezwa kangathi ukhuzwa awuzwa sihlakaniphi. Sisazokudlalela ethuneni. Ngithe ekuboleni Into ozoyifika laphana inye. Awuzumfika umshwele wakho nomama wakho ngeke umfike uzoficani. wena waba ubaba. Awuphinde lapho. Ngithe ekuboleni Ya. wena waba ubaba. Uzosubonile usizibona wena lapha. Ngithe ezimpethweni wena waba umame. Into ozoyifika ngoba umhle kangaka uzofika impethu lapha ethuneni. Iyona ezodikadikana nawe. Ikubuza ukuthi ushembe kawulenza kanganisi wayelisho. Amemeza Yesula seni imizwa isizwa ithi Mshumayeli wosa ngiyakubiza nebandla ngiyokwenza umsebenzi ekhaya sasesihamba nalesizwa siyoyenzela umsebenzi eyowenza siyoyilekelela ngenkonzo emsikayise uma sengakusasa sekuhlatshiwe kwadliwa sabuya wasesingamhambeli kahle lo muntu izinto kade hlala eqala enkulu. Uma sesixoxa naye into engasamhambeli kahle ngithi nakwenziwa yini ukwenza into enkulu kangaka into zingahambeli kahle wena uphelele njena na umurabo uphoyisile njena na cha mina ngiyaphenduka sashada ngaloko wangaphandle ake ngixoxe izinto zaphansi nikhona maNazaretha uma uyindoda kawuwenza umsebenzi ekhaya kini ungaganiwe uma uyindoda ukulelibala sebandla leqiniso awuwenza umsebenzi ungaze uwisikomo wena ekhaya kodwa awuganiwe
umfana nje noma uyimpunga kodwa uyowisa inkomo phakathi komzayihlo awusitholi isibusiso ngoba lesathi uphuma ithebe lapha sekuhlala kwakhishwa ithebe siyaphuma isithebe samadoda siye ngapha bese kuphuma isithebe somama siye ngalena sekuzosuka unkosikazi ophuma komunye umuzi nomesa zoqoba lapha eqobele umsebenzi wakho awumazi unkosikazi uphuma phi nomphelele yini ngoba ubheka athi wena uphelele wena ungakho lezoqoba lapha bese sibuso siyabhalanza sakho sithola kwabadala manje bahlala nje uyakhina ngoba nemali eningi sibe yathi usokuthi inkosini ngiyahlupheka kanti usizo mama usufike khona ekhaya ufuna ukubuza unemali yami mina uhlala imbuzo ezithele uma sidla sinamadoda lapha kuhlabani ngale komama ngoba akekho unkosikazi wakho ngale abadala baqoqela ubani ngale komama futhi ulalela mfana wami ukutshela kokugcina umama wakho akakwazi uma wakho kusuka ezoqoba inkomo ehlathwe nguwe uma wakho wagcina ukuphatha umeza qobo ogqoke nenkomo eyayihlatshwa ubaba wami uzalayo uma sehlaba mina kuyashintshwana benezo gogo usulokhu waphatha umesa wena endulo uma kodwa umniki ukuthi naye akakhuleka qobe usulokhu waqoba wena nje umkhoma kodwa uyamshika uzofunda nini sehlaba mina manje kalo baba deda uqobo wami naye wangenziwe kanti yodela nilgogo asahlaba umyeni wakho sehlaba mina ngiyaphila qoba umkosikazi baba Nkosi amakhosi ngiyabonga baba bongelela abazali bami ngone isikhathi sesizwe baba Nkosi Siyabonga amazwana lesaphomba inkosi zimosisa sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu amashumi ayishiyagalolunye angathenelinane siyocela shuma emncule wasenqabeni asiholele esihlabelelo inkosi ngusisi Nkosi usupha nabangcwele abantwana
Singosini. Kwanela sona hluma phakathi kwambokodo netshele uhulumeni ngezinkantolo. Iyathelisa umntwana kaphinda yele sajaphu ngapheli. Kwayikhipha iqabo yonyatheliswa kwamabhasi amsini. Shikela konke ngeke samantu. Engulela buni kosobo laphansi nohlale wayibhekelanga qhuma sobusika sesikulwe ngamaye. Sofunywa solefuma wasebulawula uvuke ikumkana amapholisa ejabulweni. Thole insizwa ngeke salibona inkosi yamaDebele sempondo zawusohlanti. Awule ngonyama bone ngqombo. Suka singeke sawusengelalela kanti umkhosi oselwa. Manje apho ukuduza kwephepha unothanda kube shinge sakabhuli. Imvama bachazela zidla ngasemele kumnumzane Bill Gates. Emashi athukela kaBhongo kunyazo igcabe sabanebusiso. Libonela usira amaphosa kwesopolitiki. Kwenkwezi qhamuke phepha lensansa. Yewusima ngonyazo uthala kwadabuka. Imfresha bhangaseka kwalokunje kamabhima. Umnandi ukuthi kwelo mhlubuli ikhanda lapho ehomisi. Omozakhe ukufunda kasebemona ngenyawo. Sayishilezwe iseka samashobane eMpumalanga zayilabala beliphelana. Unyuso sala jobuluka ibhlengele samaphewule khasika bomhlanje yona yaphuma sokhabusela. Khawula selihomisa basezilali madalokela mana sekayidala. Angiswebule ngokubhotokazi yokhothamsa phulo. Khangela intabe ethuwe mahlophe ibhabhayane zafo ukuzibhebuluka. Sayisaphephele jona samadole sayayimbila netelesha. Sibabetha abanye buthumisitha ihlale emkhwaneni yesibhedlela inkawu sidla amanqongo. Hlala basePhalamende bengakanani emabhudwini obhemabanganela. Hlala basedigesi ngebengakanani odingesi nebhemise inyamazana banganela. Hlala basethebeseke bengakanani ecele eqhumse inyamazana banganela. Hlala uphakamo bengakanani shemathune etsheletshanganela. Hlala ithathesa amabhephana abasengakana singangesiphoso umemesi sentene isandla. Jikanesi ushele phamokhala shole ngapha qhamla ngaliyana dambondi bhanqula umhlaba sayiluwerenisi namaphethelo. Undiza mshini zawuqathatheke thawu. Sasiye maphele fuswa intuthu eqathini. Impasi yaqhubelana ukuyangasudzisha somoya. Phezulu iphepha sakhileyo semakhosini. Limongaso lamakhosi ensasi yazwa limoyozela. Bobosaba lapha ababude. Wawufika kanjani esidlulisa ulwandle. Umphetho wamqhubana seqiniza amajele eRobben Island yobhulu betheke emphumlanga eKepe. Uyena Christmas oJojo inkosi angadlele ngiwanye wayifuze sethabankulu ebheke ethuthukweni eyagobe eBloemfontein. Ngethela wangefula ngesilo ishona segolobhizela lapha muxabe eBloemfontein. Kukhona isodlo sasentshonalanga ethuthukweni kwaManazaretha. Kukhona isodlo saseqabhuweni ehlema amaNazaretha. Kukhona isodlo sasozwa thina eKenana amaNazaretha. Sifuna sesingephinda nophinde emaqabazi komkhulu. Phakathi kwesema ngaseNkosini. Ungenabiyela ngesiyezi unjengothi emzumsha, unjengothi eKhalethu, unjengothi eLingantonga, unjengothi eLabezinandi, unjengothi eJudiya, unjengothi amaBhilesila, unjengothi eThembalethu, unjengothi eBuzabenele, unjengothi eLelisiwe, unjengothi eKwandeni. Unjengothi laseSabatheni mhlambe esadolo ngayibovula sindi iqelembizeni. Sasibona saseluke vela amagugu ebandla. Ethi ngolekosasa ngesela lephuke enkantolo. Ayephukele ephotsha inkosi. Sikusenkantolo layiwangasi judge yaphi. Abasequlekile iqapho laphezulu kusiku kwaba kushele eJudiya. Ijofika umuntu eqaleni bathuleyiwe. Akhasha amasese enkantolo. Ihloniphele moJomhango. Uvulisa ngecala wangamswa ithemandeni. Lapho ibhule baloyisa. Asiphephe kahle ibulise mhlawufa. Iphuphe laqadi unteshana. Abakolotha ubhekwe saba noma olenyanga egosisa. Uhlele kuze abantu bakhe. Batholwethu unyazwesumanda. Oyingoso nabalibasi. Ingezigi uhulumeni enkantolo ukhosi. Ezube libhawuzo thini uyadela ulizwe ngokwamncebe enkantolo ngejade laqena emthwalume buthule kunenqiwa abingela cezane eKabaso sase laba ikhopila zane Thomosibosa noWabeba asisusa phakathi kwamajubane emqhele phakathi kwadole emanqweni enjeba lezume zane efenyeni olise wena ngothethu isehlazi ekandosi aphe omkhole bhambathi ngoma siyabonga amazwi oblalo uhlahlambile usemakhosi uqhawathela Nsongo wegoli ekuthuthukeni inkosi Moses.